teman jadi kamu saja mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat syuk. Kikubor Kapatisi TV. Federation of Khasi Jantian Garo Peoples kala berngam bakan pelong de kejing khi mentau snam mandawai ke sarkar Meghalaya bakadei banyak penbet nak mardo yo upul usam bak sarkar Assam khnang banloj banlaw ye kejing e balathan sokodot na kejing ya kajaput hak kejing kran bak bat CTV hak arp khnai teri ukulalengkon arja apun rio u president jong Federation of Khasi Jantian Garo People uba dandi cliff hongsel ulong bak sarkar jela gade bru banyak kran bak sarkar pedeng banyak penbet nak mador ye kejing ya kajaput apeng jela Meghalaya bak jela Assam bat kuntoru bak kejing le mena jong sarkar Meghalaya bat kejing sha jam sebab pelat ye kejing kunturput jong jela Assam kala pelong so pedung ye kipat ba ki basong basa hakisnong ki badan hakaput nakaliang jongi hi komposeng bat kemungkinan alam ngi penpa ko jeng so si ka bakrau namar bali yu ka kisok pedung na tegi victims bon sin hi de ki brio hi ki basa hang to po ki atu ki jaka hi maran khapot dei lingba hi ki jeng i ben ko sarkar jala ya ka ba ki tu ki brio na ko por kidu wat lai ka jing im mensim rio rumah kum kaja pa mukro nata kum ta ter kum sport langpi tingi i bakani ka ya kani ka border issue si ka ba ni na ka jala ngila ya takhu na ka por baka sarkar jala Assam ngi hi beri baka jam bala ka sarkar Meghalaya da sarkar Meghalaya hi kanut hi ban react ya kai ka baka sarkar Assam kawan ban encourage na try kitu pardo personal jengi basong itu kitan border kinu mi kundu ke jengi hari ke jeng nomno ke jeng neglect palat jangka sarkar jala ke jengi kinongelam ki basen syar ni ke jala ke jengi kalong ba ki patba hadu menta ki kala so pedung ki basa apa border dia nak kalian jangka seng hi ngila simkhia haro kan ki issues ka ba nak kalian jangka seng hi kanon kata kajing yakhi ke manjur baka jing rawa ke bajur ha nak sorja karjala baka di penbet mardor yakini ki jaka kepada peneng kajing kaja khaput baka sarkar Assam bat kumjuru ka di ban a ki jing ra paka yaki bri ki jongi ki basa hatu ki jaka bat kanumdan ka jing sir ki bat nakalian ka seng hi kan de kawi na ki issues ka ba mantau snam hi ba dalili msong klikti nrai ginyai tenru ya sarkar ba kadiban pesngau syadu spok ka sarkar India bak kini benchimkhia hador kini kijing ia bak ba jongi ki kendu ki basa apo ki khaput bat ngidi benyo na upul usam bapaka hi kom kejala jingja baja pa mai kholi ngan tu ifi marsen tepi nak kaleng kaseng tang hadina psikenta arkanta ngila pha ya ka kenhun ke jongi bangin lej hadu po ka spot visit hi bani kendu begitu ginong song bat kumju ru bagi district administration bat kumakalong mantahi kalong kadi lingba ka jing tristom ka jong ka seng bak tu kinong song jong tu kathan ya ka ba nakaliang ka district administration ru klasim khia ya ka ba ngi i ba manta ngilai i ba ka adon kata ka jing sign ni kata ka agreement mo padeng kinong song tu ba ka development omle ban pentut nanu no kawan nak no kaliang ru di ta hi ngi i hari nakalek ko mo ngai pi hi di lingba kini ki jingja ki beja po mokholi na ta ki beja po lapangam nata sumukuro bat komju rungi ish po west kasils hadu menta mener ngi osmohi ba kadon hi kata kajing encourage naka liang jok sarkar Assam te nakaliang jok seng hi komanglaong mane hi bakani hi kadi kawin ki issues bangin simkhya ba unus na mamanta